Pungi nei. Nā lofi hai mai. O kua hawha te horongo fulu mā puni. Yeah. Hakua lawe he tamatakai nanga harotoru I Okalana. Kua liu laumatai atu mai I Wellington e harotoru a holoanga ke ratu me whahi tapu nei. Si Nakai hawhi harotoru I te pama. A turoto ra? A fifth roto. A fifth roto ni kua mai ke ai ke whakataka atu e holoanga nei. Mo tamatakai nanga ko leki. Kai hai ai wharu o tau lawe hana ke hau nei. Si Wa maru fo ke aho ke whiri mana to momo ni ko he ngoi to ngaho drak na nei e si ko o mai te kono nofu ke kamata e wanga pa ke sila ko fe lili ha ne kamata te pamole Hai ai lahi but o si te lili ha ko sia Mai handum dalima. Mai handum dalima he sia malamal be lo fa. Fihe leva. Fihe falaile, fihe fayumu, lo so fi. Nei fot lo fa o tapu. Ma so mai fa mo. But haya oste ko lili ha ko me tause ke latai mai taha assignment ha ko ka kiu he ahua. Ko e pepa nei haku ne tausi ko ne whakaingai koe Pacific Nations Education. Hanga wia ke he... ko e... Inga? Okay, so what's the basis of the assignment and why did you use the lili? Basis of the assignment is leadership, ko e takitaki. Mo e ko he ingoa hako kisianga ke he tuanga he takitaki. Mo e tau tangata. Whiwhili e au e lili, mai he laumatai a Ina. Ko e uho nei he lili, tuko e ko ia ko e takitaki. Ko ia he uho, mo e ko ia takitaki ke mai kia ia ke wangmatai e tau tangata aurua ki ai. Ko ia he uho, mo e gradually he or she will inspire people evenly. That's how it goes evenly out of the lili. So your interpretation of Pacific leadership is you have to start firstly with yourself in the middle, and then there's a ripple effect that you impact others who follow and you learn with them. You know? Yeah. Takitaki a koe tau tangata, ka kokoi fuki ni ka muitua atu kia lautou. So manaka lautou, right? E, muitua mo e langa matai. Koe hakoi matakau, ai kokoi ni tō taha, there's no I in a team or a group. Ko koe takitaki mo e hao a tau tangata. Mo e mai ke he mtakau hau ke tokolanga fuki ka muitua ki ai. So, haia. Talahau la mani na koe kamatanga. Mo ni ia kai ke video mod. Na mana ko ia ke pani to mai ta ri he matua Na ko ke fan ke o te pat ni ofita e mau kai. Ta he tama lupe ne no fu mai fun te go ha ko ne pe mai. Wa se o le ni fan ke. Pero ka kwanga o se fo ke la tu koe. Mo e mita ki fu ki ni ke loa mau lok to ngai yao ke sia. Mai whatalau wha, kua whihe tau ai liu o whatalau wha. Kai hom, nā kai koe whakausianga hanei he sia lili. Koe kamatanga nei mo e matutaki atu ki ai whuki. Ko hoi whuki ni ne manako. Koe mena ni he honge ia e lo wha ki he motupalangi nei. Tō lali ni ha ke ole atu he tō mga whaoa I Niue.
ke lau matai mai ke mua mai whalulau wha. Kai hai whalulau wha balon. Me hingoa mai. Koe lawhia. Koe lawhia. Kai I mama ko ke lawhia, mana ko ke lau wha. Ke he lau wha. Aia, linga haka liu haka i niue. Koe taha mga aho whuka I hao ke whanu ke liu whuka mana tu kumara i tau ke lau wha. Haka hea ke mga ha. Kamoi mai ke tu. Kamoi moe ke tuke langa ke. Oh, no mai ko le pa te whangi liu. Long e te whakakuanga ni ko mua mai kai ka he liu whakamanatu e taha he tau tufunga ia hea tu tūrua tau tanga e lutu niwe. Ia, ti koe taha amuna ki anga whoki ki he tau whahitapu kui mua, hapa ki se hae tau mateni bolivori, mai pepahani, e ai ma tāra pa he whale po ke Wā mana ka rai ke whai whangatata he tau whakasino, whakamama mai la, ko hingwai tau mana ki anga. Koe taha ama mana ki anga ne kua palana mo tolu ki ai ke tahe e pō, koe tahe e mga whiawhi he whahi tapu wangahau niwe ke whatatai haua tau tālini. Ai mamo koe putoiang na kai e tālini uhulolongo po ke ha, ka koe fashion show. Oh, whakariari he tau. Whakariari tau Tau seanga sino. E tau seanga sino. Koe lauri no ni au ha koe whiwhi. Maka pia koe whaonga tau kora motu. Kore tau lawa kau ke moe. Apa tae naka wai tapo, wai longa tama lawa kau ke tiki. Ai anga e long. E pine. Ai anga e long e mata. Iui whae, koe ki ha tuon e whanu. Na pia taha patu whan ke tau e pō. Ronga e whan ke tau e lau kau e pō. Ai e Botanical Garden kai. Ai mamau mai hene. Ronga lai e lau kau. Ka koe taha whaoloanga e hamotolu I Wellington I nei. Nā kai la whakausiosia po ke nā kai la e whaina lai se whakapālana. Whakakatoatoa. Ala whakatoatoa e tau whaoloanga ke lata e me mga hau mahatapu mga hau niwe. Hai ni haka-haka mai. Kai hai loli no neu haka ringoa haka. Ko ni taki e loli. Ka lea ka pehe toka no ni tuturu ka whakatari mea ki he tahe ahu mea o he katoa he loli ki loku ingoa e te Home kamata tuai. Ka mata tā mai ka he pasino hao ki kiseo. Ka Te pe... whoi lo e tā pasino. Ei ko taha mea rai a. Tā stick figure. Tō loli au ke longmatai a. Ka koe... Tari mai he hatatu whakatutaranga he whaitapua moari. Hai ai whalua tau matakawi ni wa hoko he wati ki ai. Kau e hapa hoko me kusina ko nasa he tapua moari. O si hoko ai he pinatu ke lata moe kise atu ke he Botanical Garden ha Wellington. Si ke mamao mai he kāteni, he tō kāteni ki seo I Hamalatoni. He ke tō whanga fwoi along the fees mai Whiunga hau ni visia. Whiunga. O si seo, ai nau ka kua he laka hui haki he monga haki. Ka koe wholo tau a kau ne ki seo he whale greenhouse ala tō, begonia house. Puke ki begonia garden. Ki se fusi, mo e kape. Ki se puke tau lau si, mo e tau a kau ka hane wha e tō tōru ki he motu ko niwe. Ka kamene mua te whuala, ki seo e talo. Ki seo e talo tō kau ne wha lala tō tōru ki he hō, ki he wāo, he pehe koe tō pupu. Haia kau e ne tau I tōkin. Ino whai whiunga haku ni whiawhiala hoi ki sea kai. Ai mai ki tau. E inga. Koe luku. Koe muka luku. Koe... Ano nau e kesi pia ai hongo haia ki Lafi, ka kapu mita e muka luku e. Lata ni e tau mai mori e. Ka lea koe tau e lauka. Ka lea tau mori lauka. Ne ki sea wha.
Tuna te Ia kai taha mole hingoa. E nei na toka i ke tamaika iki. Flora kai hea non di ai. Koe whanau kai man kia non te wika. Koe moana pukela hako ke whanau kia non te wika. Eke te? Kere hei kisia ki lauri tau wika e... E kiwe te Ai tunga niwe. Ai tonga niwe hane. Ni whewhe lolongo ia hea. Moana lanu sio wata i lona hau ngoi e kakane lea. Lanu se wata, mai ka roi ki kisia atu ki loto e puketahi. Aia. Ai whai mana ne pulefu atu ki ai. Aia, si... Mai ne anonu mai. Pihigia, whawhatu mā kānene, whawhatu Elizabeth. Haena whae. Making a hoa piani mō Tanya. Whawhatu and welcome our team here in Wellington. Helping out with our weaving perspective for this week. Niue and Silo have been very, very busy, and hopefully they'll be able to come online next week. But we thought that since it's Saturday and it's a relaxing day, we come in. How are you? I'm making a Before we decide what to do for the rest of the day. Yeah, because the weather here changes so quickly. Taha mena whuki aku me ki se whai tapu nei, hoko ne o hata tau ka ke kiskisa ki tu blend te polo. Ui! He tau whanau tāne o. New Zealand Men's Netball Nationals in Torirua finishes today. And my little cousin Cruz made the Auckland team. Wow. Let's just say I wasn't good at netball. Minga. Pele o e wahaia, e pehe ha mitaki. Koe, si ko pehe ka pai koe patu whakakatoa kaua. Tōpana, koe whanau ke whakakatoa e kau, ai whakelea wha stepping dumau ga. Ei modu pueki au, ei modu tauwhi. Ka koe tungana lele fo ia ni pere a hakoa. Pere whele re nono whea. People have papaling so much for non-contact sport. Ai. O whea pat ni whingi te po, ai, ono kis na. O whio kini pele loka pi. Ko lau ka mai whara te pere loka pi. Kai e fluala he ono ki ai, moe pehe ka e koe ne te polo ni e lata me toki whini. Mai ke whuki ni ka lau tōre te tangata tāne ke whewheu atu ke wheua nei. Koe whalu mea mea ka hato tūru ki hiki tau mana tuanga. Ko hingo e te mene mai ki tau whine po ki tau tāne ki tau. Tunge e la langa mo sia lili. Ofle whalu, nā lotu makalo whuki ne te whanau tāne ki tau mafuki he. Inga koe ngā e kupu niwe ke he kupu masculinity. Masculinity. E lata whuki ni ha ke pehe e mai ke e tangata tāne, porque e mai ke e tamo whiwhine ke tause tau ngā hua. I mean, if anyone can do it, then... So there's no more, how we usually have those gender divisions, eh? Nā kai, ko e lata whuki ni hai encouraging equality. Yeah. Like, e lata ki pihia. Wea tuhau ni me tau vena, ka? Wea ni me tau vena. Ka koe whele re mōri hai e whai. Loa leo he ono atu ki tau wheoa halo tō. Si tahe patu ne he, ai lo, ko koe mawhisi hai e tau stepping ia, but e window e ka e koe stepping. A hopo ni tahe i ne pōr. Ka wheoa ni me tau mena, ai rinmen tai ke wā. Ka pai taha referee me sideline me, ai lingu stepping ako. Nā kai loko, ka mai haka koe window he rot. Ai tunga patu ne... O he, e tahe tō hoana he... Ai tunga patu ne nopi tua tau ne, ai, ngā tūri ne se ringa hako. Lohana ki Niue e tau tāna tia. Ringa, nā tāpu tia he coach. O se tau kupu furuala fuki he lari ke whahoho ke hana tako oa. Kai furuala kai patu koe whakisi hana manautu, si osu mea whakamore mori he tau whane. Ne whai ono. Oh, sorry. But yeah, there's some very passionate supporters in the stands. Si pehe ne patu ha, nā lauka ne he nofi ka ena, he iloa ia, tō Pihigia ia ka whan kia ono hana a mga whaoa he pele. Nā lauka ne he nofi ka ena, he ho hato ka tahi ka ena ui. Kai noko koe nā he taha ni whiawhia ki ka te he pele a koe whaia, whaatawangi ne koe ke mga whaoa ki o mai ki
ke whahoho porque toka ne whai aloto ki rana whakaina ni ke whaimina lau ka tala hausi ke kia wha. Like, were you one of those ones who told your family that you're going to play, or did you just keep it on the down low so you wouldn't hear their words of encouragement? Ko tahani ana pele hai wa hai ana oni ha mo am da ko to be mata ko mo to mai to so nei fa o mai do ma fa o ha ko ni ha ne ui ko e o e tam trai nanga to tolu ki ta ki o ki pakia pa to palau kai o to ki pele ia ko to to a hoi o ka ki to aho feo ni he to ao mane fa ki sia o ni o mai to matua but o fucking to matua e mi ka pe me to feo fe to ko ma to me ne te por ha me la ka pi nei whatawangi ha ki whaha. Hei ka loto ka ha, na longare tau I loiolo, o mo iki ka ene si, koe ha koe ni toi fō, koe tō, ka hei pōl ha, koe tō la hei whaha, hei tū mea la ili he pasi mai me tau lente hai am takila, na, poi, ha pai pōl, si tū mea mare manmanat, ka wai mo ha koe tau, koe poi ai ha, koe ha pō e he pōl, koe na I pō no rai he tu. Oh well. Pihigia ka hai tau support ka. Ia whalawhātu kia Rini, Pizza, mo Denzel. Oi, mamutu te tūlo whaha. Whalawhātu kia mtolu osi, kua ana mai ke whawhonga pepa nei. Ai, o se masti e tua atu ni ki telefoni ha. Ai mas se puha hila hau ka. Whakuma e tala mo e tunga neo non mai whuki. Hai toka pisinga hako ne ko masima, ko povi masima e. Hai puaka hako ne matawala e pila tose. Tohane mai o sia ki te... Ai mai ke siaki. Aka nono. Whakau e ka matoha pila he pehe. Ke moa taha whakakoanga, ke latu ni hana tama. Ke whanau ke kumi mai taha tui hana, ke tamai au mo ki Wellington. Ke mai longa ia, a pe momo e kai e koloa he taha ngata. Si kua lata kai ki taui mai kai koloa ke. Ke taui ia ke. Ia, si kua neia ni kua mo e taha... So ko whea hip? Ko hipo e ia, because neia he... Hai he kata. Kata tupu. Longa tu tupu hei. Hoi lili ia ha. Hoi ne. Ne whaki mo e ta kainanga ko leke. Pale mea mai I makepo. Ko te tufunga he matua e. Si koe mitakilahi ke tau hake he. He kaupa. Ni pau ke whangi kalafu e hau ke. Lalahan hamena pehe. Aia. Aia to kalafu. Tau e ke Fili la wha. Fili la wha kia. Ke mitaki. Ilona ke fili la wha. Fili. Tunga he... Ala tōru nā ni loa. Suka lio mio ai ke lio ki mai ni hākua a lili ki ka ena. Ni ke ui e whiaanga hāku, toka lam hāna. He wāo ia, ranga kai whiaanga hau. He utani mo e ola lio ki mai ne uka koa. I pia tonga hau ai ai ki toka hifu haunga. Ke kwewhi loto. Puri kolotu kia. Ui seke la. Leo ki mai nā kua koroa ki toki off me uka ena. Hako e... Leo e lili whawhare hako osi. Mo e lohi pehe. Hamna lili ne sia I he aonga toko ronga e whaia. Nō na sia nisi ngā whaa ni po e lima e. Aia, mai long e koe e uka. He lali ke whakausi kai... Hamai, nā roto ki huhu me tau hu. Aia, tuko me koe ka ha. Kai ke whai huhu. If you have any questions, you can post it up and Daphne will answer them. Hako whaini ka ha ne kisia me kahina. Ai, koe whakako mone he whiri la wha, ha? Ilo na he... Nā tunga no e whiri he pekepe. Kai. Tunga e kawe afo. Okay. Kai whakne whia kai chatori.
Wala ka daw kay muy malulusip. Dahil na nipise mga ngayon, no, for mani. Kwa tolo, kwa fade, mda curve ako ni fina kikay ga ki kumikai. Sige nga kaya mo. Piko ka ha kwa ice chocolate. Hey, mai kalotol ge toast me milkshake. Si oleo ki si kai ui mai kalotol ge toast ice chocolate. Mo me ki bie ne hapa me no me ka ga manako ge almond, coconut, okay, soy. Piko ke tale ko ke tuku ka he tapa pai tosi no te. Ai loyo ui. Koe inu. Koe haki hifo. Ja. Ke ko. Sai su sai. Ja. Haki hifo sai su sai. He ja. Ja. Oh. Malahan ko tayo mo. Ja, patay. Ja, kai ko tapa. Haki hifo. Mai vai, ta vai. Ai. Manai? Ja, o ia ni fra ko me o. Ai si matuta ki te tala ki he. Ako ono whaka mita ki lau ki he lapa ne tau he kaupane pe 100% vegan. Ono ki si lue uru. Ai, e kunei hako ne hau ki ai. Ko si pano moia ota taha o tu he lai ni he taha parikaloa ke moe se ne wisi. Ko loa hai he lai mataiki ke tamtatu he lapa e kisi ako hingoa e tamina ni maike ki ofa. Toto mai no ne se ne visi he I moia ta mai mo si ai me ke fa ta mai he ka me he plet tuku mo me kuki Mississippi Na kaya he hu Mississippi e se ne visi kai to pala ni ha si ta mai mo ya ha fang ya ga no se ne visi ai ta he bala miti ko to bala radish ko to lower co no ai ko to lower co to low co yeah to lower co Oh no, I couldn't get back on that. The fear if I were for Berlin, it just tickled my stomach. That sandwich, it just tickled my stomach. Kai koe kai ne kada tolu e tapa mole he Begonia Garden Cafe. Oi na, Hamua. O matoro ke ono he tawa kau, si o mai me kona nofu ke kai. Se ko nasa mo ni, tu matoro lain, ko ingo he kai hamua ni ata. You ordered pop. Picnic on a plate. Yeah. So they ordered picnic on a plate. I was looking for something chicken, but they didn't have any chicken options, so I went with the big breakfast. All our meals cost the same. But mai hamua ki whafu moia. Ono ki he peleti ko fuwala haia. Loa he. Si koe whiamnaka whae ke kai haka wala sāmani, mai awaka. Lahi whewhe wala sāmani e kai hamua mani? Ringa, tunga ko wheto fish finger e ne whawhakatau he shop, he tō puha fish finger. Ka ringa loko me size he fish finger he wala sāmani ha moa ni moa. Ka kai a waka. Ko tunga pe tahe fua a waka lahi. Se me hawha ua ni, taha hawha he peleti haku, taha hawha he peleti ha vanessa. Se we Ona mo ki ai si makona ni he ona ki ai. Ai ona ki ta mata ha mo ni hok me peleti. Koe mai Fifi me loka ni ona ni ke he salmon. Koe mai koe hash brown. Ki sem tole hash brown ga ka whakatau mai fuki whakawa poke Nalapalapa poke McDonald's. Nalapalapa lahi. Ta mai hash brown ma moa fua very Tau se ni vehe wala teo ga? Tunga ne tama cylinder tose. Na ke he ni mai me pehe. Tunga moa. Ai ke moa kai ke moa valival. Tunga moa valival. So ne linga lata ni he. Linga lata ni he tuku mai ni hai side plate. Ako lahi pehe ne tamai kai. Vehe pop entree. Ai koe full size meal ga. Kadang ham nei tu be entree. Si ai happy o he meal la ga. Si ai happy o he meal la. Lima we got fooled by the word salmon. Ka ilo toi ni ham na tau ka salmon. Ka nuko ni ka ha ke tahe be tama strip e. Salmon. O
Ai, oi. Ai, pia fufuala ke he... Koe first and the last day he ni he whanu e ke kai. Si ua ki ai, ke he whotoroa. Nā lata nā tōtōru he uta nei tōtōru nā tōtōru kai ke o ke pikiniki. Ke he... Ke he... Neke manuni. Lopa. Ko hinga e huku? Nā e huku kai... Ui patu. Koe... It's a lot of learning take place, listening and put into action. Te tau whakakoa ngā usia ia ki tau ngā hua lima he mutu. Hakola he tala hao ma matua? Ma matua. Nā koutaha ne whaseanga ke hakoa. Hakoa Nā whakakoa tō hai a tau ngā hua lima. Kai nā manatu mai ni hako tau whakakoanga he aonga. Tōlonga mai tō matua he kaena, ia ni hakoa matua whiwhine hako ia taha ne mao he sia lili, kai nā kai ni he sia lili, kai sia whilulunga. Ko ia e nei me whai ngā hua ke hana si vai. Hako nani ka nofa anon. Kua lata pai e ono, si osi mongo ia si tamai me si whakanga hua, tunga hui e matua ia. Kai hango koa, pai o e ke kumi taha tamaula ie, ka mata pai nene ha, moe Pai tai na tau mai i. Ai au ngai ma ngai am tō rei la tu mau. O mua ke mau e tau ie, mo tau vai, staka mea a fua mita ki taha o mo e ke tai. Ai, e tata i hako. Na pia tuai ni he ka maka whakapara. Ke mitaka ia ke whakako whakataitai mua. Si kisia ne koe ka hapa hingoa hao ne lata ki ngā hua ki ai. So you can't expect it to be perfect on the first try. But if you keep practicing, practice makes perfect. Momo tupe ka mawhau. E, momo tupe mōre o ke whakatau ka he. Hapia tō tangata ne, ke whiho ke kai tau. Koe hongi mtaka me hao ia, si koe whare kai ne tata. Ia, nata ne whare kai. Kai... Pēr kai kau koe healthy meal ha he hako e awaka, mo e tō wala tō mato. Ka walohi mai ni e hawha awaka ke he wala. Koe koe hako tuai nei e wala te portion size. Koe taha mea nei hato tōru ne wha. Mohana hato tōru he hawhi pereti. Koe tō pura. Koe tō pura mifti ka. Nā kai, ako puri ni haka e kai ki whewhi. Ka lau tōru a tausanga yang ha ke ha lau tōru a wharekai. Kai pesa ni e tau ka po ke portion kai tōronga e whaua ni o ke kai wharekai ia. So ai lunga... Kai kisa e ka tōronga tō pālai. Linga koe tōronga tō pālai. Kai ringa mita ki tō kai ha lau tōru whoki. Pesa ni e tau ka. Ka te whero mai hom mai peleti kai au. Mita ke kai haku koe ita he wala vene toi ka hahe peleti. O silapa. Me e ka piniu, fia whetanga ta horo ka piniu. A ka pia whoke nau ka, ai whala tō ke mōmō e tō kai haka tō tupe ia. Ko nei ni nei kai whakamosi o... Pēsini he kono ke hoki whē, kai osi he kai ka. Oi hoko mai kai ke kai. Ai tunga whalua tō whānau he laurolangi ne hongi ia i tō. E mana tutu mau e tauhawanga ia ka whanki tō whare kai po ke hauni a tau kai ka in ke ua mōmō. Ha koe hai ai wharu whanau. Nei munuina. Ai munuina tunga a tau tōru ke tau mga aho nei. Tau whanau po ke tau mga whaua ne nā kai whai kai. Poko lau tōru ne nā kai whai ka ina. Ke nanofu ai pōrau tōru ne nā kai whai mga whaua. Koe taha mene e whakatu tōru ke whakamanatu ki he hatu tōru tau atu hau. Nā whapehe ka hai tau matua, nanofu ma mea ke kai tau mu hau. Si ka tau ringa ka tau munuina ia hatu tōru he waha nei, ne ko moa. Si laka ke whakaui ka ha. Whewhi hau a talahawanga mai ma ke talahawanga ia. Hau a māmaanga ke talahawanga. Nofu ma mea ke kai tā mea mu hau. Pehe au, ke pehe tamu matua ha
whakatari ki he tau domina mitaki ni me hala. A toka kai kai alo tō domina mitaki ia. A ta hoko mai Ki mga aho maha te tū. Koe taha puhala kuki nei ki whakaririfu o teo ki he tau mamatua. Moe ai rua taha e hakuna māmanga ia. Ai inlinga kekehe ni koe inga sene ka ngata me hana a whakaririwanga o te māmanga ki tala hawanga ia. Kai ke whia ni? Ni ngā tatai whuku nā tawa kalahawang. Tau whanau kaha me tōngpe tama kai he laulau. Tunga ha he nanofu mai ki nei. Ai kai tu mō hata tō ke tō hata tō a kai tai he mo. Tunga e tō matatue, koe unga kō, koe... Ai tatai aota he kai e tausi nei. Mo kai nei, whatatai atu he aota ke motu. Koe ni ngē po ke hea. So, mana te o ha he tamai tama pōru unga kō me matatue he oru he hau ni ue. Wai, Si whia kai whakakai ka? Sia kai os na matauru hanga kai mua ke are. Si marane oru ne pihe. Nakaraka ke kai tamere muruhau. Kai takarahe nei ke kai e tau matua. Ai mau e ngalohi au ke kai he unga kō. Ai mawinga i ngā kō. Kai ngā kai pia nei matatui. Loka oka au ke fuariri. Whia lai au he unga kō me matatue. Ka taine mena he matatue. Ka amena hai unga kō e hai he tawhara. Mo e muka kai ki tuki. Ka koe matatue, whauru mga au he matatue. Haia he tau... Ko whitau tau awa. Huna kōra whanui. Oh, koe whiau? Haia he tau whiau. Ko whitau whiau ea me tau... Ne toka i he tau pūloroto. Tau whiau furuala. Ne ke hai tau lanu. So e... I lata hau I pia pat. Ke rea roto hai whange siri Koe whiau mai koe mōmō ka. Mōmō e whiau ke moe matatue. Ka pahi mofu ke kohalo ne mai ki. Ai ni Ke ka hea toko e ke matatue. Nā haringa takna matatue he nei. Taka ni rea ke... Whange tuke o ngā kō. Nā, heia, tuke o ngā kō hake he pōru. Ko tā hake kai hai ka e me mā kawa. Kai whalu mau haku. Heia, Kapo. Kai whalu mau haku, whatuki ni he pōru. Si whanea ni ki tahi, si kai ni I tahi. Ai, e tini te kila ni mai. Ala malo pinde... Hau wha, se whakaputi mai te kin whahi. Toka ke... Liu matutaki atu a mga aho ka. Ka pai loreo ke tau se taha fisi. Ke tunga kaue. Ke... Tukua ki... Ke katoa e rime fisi ka ha. Stamai mea ke tuku he ngalaulau. Haka mena koe whahita pamole mo ne tau se tau fofo. Ai ta fofo haka vai tui. Ai mo whea fōwhō ho ngā mama. Maina? Wha te fofo haka ne mau. E koe tui e fofo haka. Hei pila tamtake uru haka hea hone. Si koe ta tui e ui wha. Oh, fly fofo. You don't distract them with the colourful... Ai hai fōwhō ura. Lata kai ke tau se pōki ni taha o tō alohi lan ko whee e fua whamata. Si koe tau koloa ne toi he wha he ose whakaonga tau fisi ke tuku he fōwhō. Si e whalotau ki mō, haka tau tupe ose ni whakaonga ke whakatau aki. Si e whalotau ke liske he wao, haka mena lala tau tō ke tuku he whue tau tangata mi tau wewe. Si kumi, puhala, ko hinga e puhala ke liu ke whakaonga. You know, Reuse. Recycle. Reduce, reuse, recycle. Yeah. Si koe lari au ke reduce e tau hua taata, reuse e tau koloa e, add value to it. So, yeah, woven flowers onto these, otherwise they would have ended up in the rubbish. And that would have been a waste of money. A very, very waste of money. Yeah. Here. Yeah. Whau e ka koe mā kāreni he whai
tala mai ki hata tūra whakapapa. Si koe, mua whuki ko mai lai papa nā hau nei. Hea, si koe lori ki tau si tau te sanga sinuga. E lata moe mahina hau ke topa. Hai ka hau wholu tau peke ne kua halanga. Koe ono nuanga ki he ngahi mua, ka whakaonga whiwhi. Hei, mo i los te rongo mā kai taus. Ko whi lorong. Ai, Wa mau na ke, wa mau nei lorong pake release la he. Release la he aho ka lorong oi. Release. Aho fu mahi vea o ke topa. Ne roa ko ai pia ngā ku I loa ni lau tolu ka mai he ako Puki he ke tuku hake he mahina hau ke tapa he whahi tapu honi we. Kai i loa ni hae to whanau ka mai ke whako. Koe whakako ako lolongo mo e ako koria mo tolu he whahi tapu ka hau. Ke lata me. Ke lata e mo e whiawhia puri whakamotu ha Wellington he aho mahiwa ia o ke topa. Koe taha mana ki anga whuki, whakawelahi ki he mtakau tupu mai anga Niue Trust hākua talia ke kaupurataha i mai Niue Language roots, ki tau se whalu to whakakuanga ke maanga nā ko akalana ki he mahina whō. Koe aho whaiumu, aho lima i au ke tapa, ka tau se tau whakakuanga ia se koe manaki, tau se tau mantunga e lolo niu, whakaakwe puhala ke niu e pia. Pese ni e nā kai whaifua pia he motu nei ko New Zealand, ka koe ono ke whalua tau koloa whuki tunge, tau fua tunge tehta. Improvise that. Yeah. So when we talk about Nupia, even though we don't have the Arabic that we have back home, we're looking at other, I guess, agricultural products that have starch within them. Ne tata atu ki he. So it's about learning the process. So we've got coconut oil making, Nupia, costume making, dance workshops, ukulele workshops that will be held on Saturday the 5th of October at the Avondale Community Centre, and that will be in partnership or in collaboration with Tupumayanga Niue Trust. Details are on our Facebook page and on Tupumayanga's page. People have already started to register for those workshops, and we'll be heading up to Auckland and joining the team in Auckland to deliver on those workshops with great support from the Ministry of Education here in New Zealand and also from Creative New Zealand. So if you're free on the 5th of October, be sure to register with your kids, because I think that's going to be school holidays. Yeah. Utaki ka ko mai ronga fuke mtakau ka hawe. Koe hepe e aho alo tolu. Mita ke iloa tuai, nege iloa ka ko tata atu tau mga ahusi. Si ko tō nui te ke hiki e tau tūlā ke tau aho. O hatna tō mai. Ko tala whewhea ia ke tala tau. O nasa tō ke o hake ke lomatai mtakau. Ia, o haka tō ke lomatai. Tō lomatai atau ke he whahi tau se koriga. Tunga tau sisi. Nā haia ina ke he kai tupuhala ke he whiri la tōru, ke he whiri hako. Whiri hako, ke he lapalapu turkey, ke he puhala moia ka te he whiri ki peru hiko. Si whamahana tō tōru, manapa tō tōru, ke oe tō whanau ke whakaako, ke kori. Kai ai loa moia ke tau se kori. Si whapehema tō hako, ka manako mo tōru ke o ke himtakau kori. Inga sia ne tangata mo tau se kori. Ka pehe ai mau mtaki ka. Hana whau hana nofu ni ke toa ke ha lautoru tau mamatua ko ke tau matkainanga ke laumatei. Whakalofa atu solo. Yeah. Whakau e au ke he matua hako he hako tō whakakoanga ia hānara ki inga sia ni moe na mai ke matua ki tau se moe whakakoa tu whakamua. Si tuku atu ki a koe moea he tama ke matutakia. Ane mai na toka ni ki he tōku matua pa e ilo tō tōru tō sisi. O noani ke kōri, mai ai mai longa fuki e uka he lari ki tau se tō koroa ia.
Ko nei ni fa ona de tole de kuli ga I ve. Aus ne kuli. Sia ki hifu ne tau. Ai la ta hagi Pihigia. Momo he tau to koloa ia. Mo tu funga foki ni ko. Ana te he te taka pon taki. Ka pa he mo foki ni he longa de koloa Pihigia ke mo tu ni me. Lo ma kanan fa tos. Paha. Ai ha mai ku. Otela. Wei toto. Okay, liu ke tau se foki. Hea, mau te tamau lima. Hako te. Kumpu hala kai ke whao. Ka wai loa te kai ka ha. Ia. Liwa kai moni ke whiri whakam taki taha ke lata tonu ni. Taka te pak. Whiri ke usi. Whiri usi. Ule tamaka. Hea. Koe hoa foki whalo tamana ki anga ke lata moe tau hawi mua. Me tau whakakuanga ia ni ki whalana. Moe lona mai foki, koe siwianga he tau whalala. Miss Niue Aotearoa, ka whahoka mahina ha November. Koe amuna ki ke iloa mai. Ko toko whihalo tō moe, ko hoi alo tō. Ne ko tuku haki tau lima ka ke kui halo tō tō mwha, tō ngā moe. Whalala, ka hai tau tō hawanga, ka latu me tau ne. Hoko nā he whāniki siwianga. Oi, mōre te tō ngā hui o mai. Ai hinta res e loto hāga e whia ke I whaniki puspus, puspus. Kai hākua māmanga hā mai ko koe taha ni ko hoko ki la taunanga ia he whihe tautau ko a mōle. Whewhi hawa manatu ki he taunanga ia mai ko hingoang hāhau ne iloa mai ai po ke hingoa hau ne ko hingoa tō men ni whia men nā kai whia mai ke. Nei kua taha ni whia haki o ni tui to tau se whare whare mai tau se tau tui to ke. Ka koe pareko mai he mtakau lakapi he motoru mga hoia. Ha koe lori ke tau se tau whangwanga stope mai whakamaloru whoki ni e tau tuanga he hatu tūra tau whanawhin. Moat ke lau tōru ne nā kai whamahani ke Pisia Pihigia. Se koe tau taka motoru mga hoia ko Sicilia ko he loto. Si Pihigia. Nāta tau tōru tahi tā ngāta ka tuku. Tau ria o se mua ka hako mai ko hai ka tuku. Whana ka Palestine. Si koe hana ka while ia kai? Ia ka ko kai ka hāne tak and takau te whati rata kai ke lead by example. I mean, that was a real guilt trip. But you did it. For the team and also to encourage other young women who don't fit the mold, you know, because I wasn't tall, I wasn't skinny, but I was proud of my culture and I wanted to do it for the team. And it was a moment of temporary insanity. No, I'm just joking. It was a good learning experience. Mitaki lahi e toka kuanga ni moga mai, ke mai longa, muka he no nofo mai tua, Mai ke alo tua hi tua. muka lima me te he, ka pai hane tau se he, o kene tau sa tu ko, hai ku hai tapu. A to hoko la kai ke tuanga ia, mai longa e koe e uka, ke tui mua e to tangata. Ke whakarioli te tau se, ke tau se ko hingo e tāre, se te heo ke lotu, e talia e au kai ke take mtolu au, ke tau se tāre ni. Ai lāteo ke mtolu, but it's something to do with rugby. Se talia lotu. Pule nau. Talahau mai laha kuhingo ilo eu e tāle ni hau kai talahau lagi ilo he whaoa, ne nā kai haha e ke tau mga hoia, koe hingo e tāle ni hau. E ki tāri mo. Mai whia loto nono ke tui tau se lakapi, o te whapalo lakapi ke lisi mai. Si liso kai ka hei whapalo lakapi. Yeah, the talent. Yeah. I'm not a singer, I'm not much of a dancer, but I like rugby, and so I incorporated spoken word, which is like a poem. Whakaue kia Albert, hakoia ni tau se lolong. Si koe wala ke kai se polo lakapi. Hai e tangata ni whai kumi o ka haka ka whāno veko ia, si nime ia, ke tū. Ko ia si tua ia i whē. Atu hokla ke whanalong si mana te pa tū tono ia I tua he pare mia he motu. Si koe tōru ne se koane hako, ke li se whakapolo, whakahako, ke hoko ki tangata, mai riu ke se ini e tau se, ke lata me kōri.
whakaue ni he... Hapo e po? Nā whakaue vai hako se kata heri si he E, moia. hapo te. Si hape e polo. Ane mai tōke rea, wala de u he pare mea si ai tōne whekau. Yeah, that was one of the highlights, and also moments for me where I was like, okay, I better get that ball, better pass it straight, because she was right behind the premier, and if all had gone wrong, wow. I'm sure the premier will catch it. I hope so. But yeah, that was the talent, and that was the only reason that I agreed. I mean, one of the reasons. Whai pōkianga na kai e komisi me tau se e whikauia ke lata me tau whanau whiwhine. Whai pōkianga na lau tōru ke pē e mai karaki tau sa nei, e mai karaki tui nei, po ke... Ia, hai ai e tau hata ki anga ne kua tupu mai e lo tōne whakatakataka. Si koe maho ia hako, ai whia mui tua au ki tamina halo tō ne tuku mai ka karoni haka wau taha tangata ne tō tahe mau e pole. Kai mana tō he mga aho nei, hai ai e tau kakana. Si ke taha pua ki anga halo tō ke maho ia, nā kai mai ke matu ke uatu ke kau whataha ke he tau whewa si pote, ne ke o ke pākia. Si pehe alo tō ke sai ne kontuleke. Pehe nia, whakau e ke tau mana tuku whakise mai, nā kai tau rea eo, tō tātu whakatonu nau, tō whanau ke pere laka piha ko ne hau ke hako mata kau laka piha ko ne hui. Tō lari whakalahi au ke ua pākia, whakaualahi. But now that I think about it, I think I should have just followed those instructions. So yeah, there were some restrictions or provisions by the organisers that were there to protect us as contestants. But being headstrong as I was representing a rugby team, and if you tell me I can't play rugby, then what am I doing here? That was my attitude at the time. And now that I think about it, I should have thought things through and, kind of like followed, that was all part and parcel of the experience. So that day I went and I played that rugby game, left at half time with lots of grass birds. And that was a photo shoot down by the beach, and they were like, see, we told you shouldn't have. And I was like, it's alright, you can take a shot from the other angle, hurry up, take a photo. Attitude is a big thing, and I would not encourage people to be that defiant. Especially for pageants, ka? Those are all part and parcel of the lesson. So I've tried being a contestant, I've tried being a chaperone and support team. And the easiest one by far was being the support team. Because even being a chaperone is hard, depending on who your contestant is. And I really feel sorry for my chaperones because I don't know how much I listen to them. But in saying chaperone, yourself, you've been a contestant, you've been a chaperone, and you've also been a support person, so... Yeah, I've tried, and it's given me a better appreciation of the work that actually goes into it. So it's a lot more than just pretty dresses and outfits. The support system that you have, like family, friends, that's really important. And the most important thing is your attitude going into it. So, yeah. Homo whoki ni ka pehe mitaki a koe mai haua takau. Puke mitaki haua takau mo koe ke... Mitaki takau mo ke ngahua o loa ka moe ai pure taha. Koe taha menea ni... Mea ne whakisetu mo ke taum takau. Taum takau ke he kehe. Like, whalu taki haka pehe o ko taki taus pehe. Pingai whapakalang, it's my way or the highway. Yeah. Ai nata hai dia. Kana mo ka ha do pe la te he la te ko. Ka ato hoko la e mo ka tua ka i tuanga ia, te kisia moli la ia ko mai ki te tia kai ke pa moli do tau hauanga ia. It's very difficult in that time or that space. Kai kau e ke tau tangata ni whamahani ke whakatokatoka e tō whanruang he nei, mo whai nana do tō yoga mo nge. Kai whakamare mua lewa, ka mua po ke mui, ai koe taha mea mea hako ni o ngi ai. The way that I saw it was the fact that I overcame my own
fears, I suppose, or came outside of the comfort zone and gave it a go. Especially you feel like you're a winner already, especially when you're results. putting yourself out there, parading on stage, and especially if it's not your thing. Yeah. But for Niue and for the team, I was like, okay, get over yourself, just give it a go. And at least you have something to tick off your bucket list. It was non-existent on my bucket list, but hey, I can say I did it. Came out, I think, a better person because of it. Gave me a better appreciation of the challenges and Maybe tahan man ke Pihigia Mitaki ke lata mai te whakakuanga ke I lua whuki ni. Hui moa te mha me mai kia peke tausi. Kia nei loilo si ni ke Pihigia. Oh, na lata whako e tauri Pihigia. Ani mai ko koe ai mua. Ne tu mai mua moe ai lahi mga hohane atu ka ke manmana toa ki ai koe hingoa e tauri au. So lau lahi te mga ho. Moe le fufuala I te tausi se anga sino. Mai hai rei fuki koe tauri he te kuhu. Moe te puhala ka tutali mo te tangata. You know, the confidence as well. Fio haia, la, wali te ona tau di whanga mai. Nui I whanga ni ka whanga skis. Ei, koe mai whanga ni ka skis mo ka mole, koe take home pay, e loko uka pia. Hoko e whanga ke oto ke he konsepte ha stand walker. Ai hako te. Homo hai ndakari a koe koe konsepte ke hoi, koe konsepte ke he pā o club or restaurant. Konsepte ke he kaka theatre. Tinta ke he whaino whoa, ke nono he tinta kume. Ko lotou ni whakatai lotou hai e tau tangata ne manako ke kori mai mua. A koe ni taki haja lotou ne nonofu ki laro he hako tutu te hako tangata I mua. Ai tope whuki nau ha koe. Na whanau ke whanongonong. Moe le fufuroa le te mori ne lupa veko me hopa te tangata me ha. Ka pe pai tome ka me whanonong le ngolong. Me longon ne tau kupu. Oh, yeah. I koe e lai ha kei whanu ka nei whio ke whanu ki tamu takau me longo lai tangata. The Stan Walker's concert was like my first concert here in New Zealand. And I don't like crowds. I think it's my first concert too. Here in Wellington. I think to a concert in Niue, a sheku. Moi te tau I he Pacifically pa. Ni take he a charo loko re tau ni. Oka charo loko o hoka hake Niue. Kai ake tau live ha Sweden na ni puki. Ai o ke tau kori ha mamamalo. I seo he whawhonga pepa oe matuhi whine. Oi. Si we puki he tama hai tau matuhi whine ne tutala Selina mo lafa, te alafa. Si we pehe kai tau mamatu na lauka ni he taanga charo loko he wahaha lotou. Ke make use of lotou ha na a tololongo. Si ko fuala ni e whanonong ke he oto mamatua si whia kori, kai he to whanau ne no whanongo. Na koe hata tōru ka, koe lai mai ke e mga hata tōru mana manatu, ai koe mai whanau. You know, we're always conscious of what people are thinking. Of what you're doing. What you're doing. And maybe it's a different generation. Or we have a different way of appreciating music. Mine is sit back, enjoy the music. I'm not going to be one of the ones jumping up and down. I don't have the energy. Hei whuala haia e tahatama ne ki seo he pōia. Koe. He konsete ha Stan Walker. Whuala haia he hawaia he ko toka pia koe o mai boki ni hana tome matua. Ke taini ia. And there was quite a few special needs children he pōia fuke he concert ha Stan Walker. Mo whuala haia o nāna ki o lotou.
mo I halotola tō mga whaoa ka hake ke uta pia halotola tō whanau so they can feel inclusive ke he tō taonanga Pihia. He pehe ngai ka wha o tō whanau e katoa se I lata ke. Hepe tō tō hauanga. Yeah, hepe mori. Ki sepu keo kai ngā hua ke whaiaonga I haramahanga ha tō hauki nei. Ke ngā hua me tō whanau special needs. Ke whia ka hauke lau matai a lotola. Mai whakaue ke halotola tau ma matua. He ei maa ko ke pāia halotola tō tangi pe he ei late tam haka he tau sena e po ke ha. Kai mitaki ke kumi lau matai atu ke lotola. He long he tau mentutuku he maanga ni ko Wellington ni ko hohoko he watu he tau taonanga ia ke Pihigia me hua fuke tau whakakuanga o tau seo ke alanga taha fōfō lo wha te he o whia te lewa tau he ko leo lai a Niki seke kua o he se katoa te tulaha tau he tu tāu lingua late ke whakioki mai e nei. Nā kai ma tau tangata ke whakioki. Wa pangomango fuki te kākia hako late ke whanake kuna wala wai moin. Tō niu ke matutaki he ue whahita pinoa. Wai uta fuki ni ki hata tōla tō singa wharana? Halotola halaua tō mga aho. Taka tau ngā hua tau senoa e kaha. Ka whai lari ke whakahomo e tau atuhau. Ke koine tau loto ke whakaonga e wangahau Niue. Ia fuki mo e kumi puhala ke whakaangia e tau tufunga ngā hua rima. Si whakahomo atu fuki ka eke kua whai kolo ngā hua rima kai ngā hua hua i ke ngā honei. Puki mai e whalo tō ata. Si tuku hake he whawhonga pepa, ki sia ke he māngana ko Sydney, ka mata te tō ngā hua rima holo tūna. Longana mai whoki ke he māngana ko Palmerston North, koe tō horoanga tāwanga katoa halo tō. Tōla he mita ke tō ngā hua Pihia, ke nāta mai hatutola tō whānau, si whakatumau, mai aminakini ke munuena whoki e tō mtakau ke he ne whai lori ke asi hake hatutola ngā hau, pia whoki mo e tō tufunga e motu tutola Niue. Marehi atu te mahane, o karamani. Whakaue kia mutolu kua anono me whanono mai ke whawhonga pepa nei, ke matakau I Wellington. Maua weaving perspective ke latai me whaitapu nei hapa lawe a moa tōna kainang ki au kalana. Kai whakaue kua whanono mai mo e tumani e hau e Ina. Toka mau ke roto, mo e whakaonga hato tōru wangahau he motu. Me whaui kai whakua kai ene ngalo kai nene he matangi. Kai amarolo hau a roto, mo e whakaako hau tau tama po ke mga whaoa ke wangahau hato tōru wangahau Niue he iloio mga honei ko e mawhisilahi e wangahau ua hato tōru wangahau pāloni. Whamarolo atu tu mau ki ai, pesa ni he oka pareha, kai nā pia toi ni hai e tonga aho. Kai whiawhia ke liu tutala atu ke he tonga aho e mua, ka liu mai ni hai e tofi ki Wellington, ai pehe kai e laulawe pa ke ha kai whamarolo atu ki ai. Kaue kua whanono mo e kiskise mai, munuene aho, munuene maha tapu, ndolu kia.